Kaol Meghalaya Contractor and Suppliers Association AMCSA hakajingalam uba Emmanuel C. Malnyang Sekretari hakashipau tarik nopra kalaya kendu yu menteri kikam jungokai perthai Timothy Dishira halor ka project kabadang shen kabadab banbu maunongrim da Union Minister of Donor Hasora kapalatip kum ka Integrated Sora Tourism Circuit Project under PM Divine. Hakajing yakran bat kilar pathai kubor hadian kajing yakendu bat menteri nakaliang uba Emmanuel C. mulai thu kajingwan yakendu kaseng kadai namar yaki tender la ailang haju watla kajing tray kadai hala kajong kajaka kata da kaba penwan haki packages ya baru kajing tray kapadan ha arwa cave wak kaba fall development wak kaliar canyon viewpoints da kaba ki sanction lang haju wat kijaka kidai la kajong but yaka Seven Sisters Falls Mouse My Cave pat labu haju. Ulaong nakaliang kaseng kakentu yung menteri ban pia lakajong kador na marba kajaka kadai lakajong bat kiba paji kaway na kaway pan. Nalor kata, ulaong lada ki ay ka package haju ya baro ki jingtray kanlong kaba na kabanta ki kontraktor ban tap tender na mar kador kamur kalalong kabahe hadu kata-kata. Kinoyalam ke AMCSE kila kentu ya ke sorkar jela ban pharya ya ki tender la kajong kajaka ban pen itenat. Contractors and Suppliers Association akan kesini dilawan bani kendu ya Minister jangka Tourism Department Timothy Dishira hakabai wan bani keren hakabai day baga project kaba Minister of Donor lawan ban bu mau nongrim #tarik November ajar urusan ringkat bu Chief Minister berkunjung bagi bagi Minister juga Sarkar Meghalaya anti hapo sora hakabai day bagi ka Integrated Sora Tourism Circuit hapo juga PM Divine kabla funded ka Ministry of Donor hakabai day bagi ni ki tanda gini kesini kila out kaba kila club lang kidan lai sautuli ki jaka kumka arwa kies ka wa kaba falls development bat ka wa kaliar canyon viewpoint kila club lang haju bat ya ka Seven Sisters Fall viewpoint bat ka mouse my kies present haju ki club lang kalawan ka kandai kror kani kawai bat kawai kawan bakan reu kror tam bay day bagani iwan banyakran ba jing shisha mungkin ki project bagi wan ha ke state ke jongi de ban ailat ki local te nakaliang ke jongu ula ong ba ka dan kalian ka guidelines naka funding agency ba umla pan pia kita ringi la pen sngoy yung ba sisien ba ka location ka de la ka jong ka arwa kif ka de la ka jong ka wa ka ba ka de la ka jong te ka ur kaliar ka de la ka jong te sisien ba kadai la kajong pidiman pia la kajong kai ada kalong package tang hang tu nrai kam dei ba fin club lang haju lai sauteli kiwi ki jaka ban club lang pelong lang package sang haju amarba kani kan penduk la in local sebab na ngiru ki babon ki jong ki namla ira banya compete bai dei ba kini ki cakap tu ong pun nak kalian kajong assure ba un sapia ya gini ya ke arwah lah kajong ke wak kaba lah kajong ke wak kaliar lah kajong tenang sa ke Seven Sisters Viewpoint lah kajong at ke my Kiev present lah kajong ya unsa kot ya ke director baju commissioners ni sutu ya kata himbo un pia mut ya ke kabadai be hakawai ke location namar ba kila club lang haju unsua ya ke arwah Kiev ke wak kaba falls bat ya ke wak kaliar haju kalau along be kawai ke package kawan kan recruit ka package jung ka wa ka arwa kalong san kror lai penrio wa ka ba kalong san kror apupra ka wa kaliar kalong san kror pendai pusan te ki penwan be ka wai ka package te ngi ong ba kum kani pinde penwan ka wai ka package nama ka dei la ka jung location te jaj ba pimla ba ni sutu kita ka guidelines jung ka world bank pi pia ha kata rukom ba ka arwa kan lej ka wai single tender ka wa ka ba la ka jong bat ya ka wa kaliar kalong single tender tapi di bawah ni kikot anjing sisa ke tender de kalong open tender kat bagi ba participate di hub meet ya ke technical point ke technical yes bid but ke financial bid the board di hub qualify ada kila qualify ke technical bid it's open ya ke financial bid kat bagi part qualify ke technical bid ke financial bid pala open kamu kena tender kalau sedang tu kala ya ke tender kila call ke tender ngedo artendru tarik jung menai November ini kalau di online tu ya ya memang tahu kan oh tahu
Ni Kenang. Pi gawe kini ke package system implementation kamne ke badang mentah badang thamai. Ya kini ke package implementation kila sedang na diu kisnam arjar khat a. Khat wai khat a mencual. Bede bat kini ki EDB funded school. Te haga to ka poru ka package ka dei be kawe ka package ka long sabu prakror. Te hadian ka jing interfere jong ka association. Te gila wan banyak kenduk ni banyak keran ni sotu bakam kampoi sunu nomor bang. Teng mengiong ki funding agency ki dan lagi jong ki guidelines. Te ngimban si bagi hablek ban tiet ya ki jing hang ka jong ka yang bisa. But hadian bagi la tiet ya ki jing hang jong yang bisa nilayo ya ka. Judgment ha ka ba judgment kalau favor ini. Te kila direct ya kata syaka yu syaka government jong ka sarkar megaya but bagi dei ban pihak ya kita ki kam. But ka jing pihak kita ki kam ka long no nomor ba lingpa kita ki guidelines kabaduna kadai laikror arko hakata kapon naka sabu prakror kila pia kabaduna laikror arko tegi babun ba ki local ki ba kila banyak participate to kapor bat kila yo credentials no te kumju ke bay dai bet kini menta ni ong kam dai syuk teman ndrei kadai bet ke ibat ki funding agency ruk nang bikin suk ila dia baka sokar bukan suk ila dia kadang ka khot be package te nagi kendiat sni kini ru dei hubunai August ni tu kendu chief minister ila ekran chief minister of by day ba ni ya mau ulo ong bau sakot ko ke meeting by day ba yung saya don lang mangi bat ki engineers ki department ki lain department sebro bat ha kata ke meeting yung saya ekran ya ke ba ni snutu ya kata ka jing ka joki ya ka bakim la ban pihak ngim kwa ban pihak juga nrei kum ka building kum ya mo ke jingkiang nrei ki bala ban pihak pat i ong ba kunuk di ban ailat ni lo terus nomor ni ngim dan la cuy ni nam la ban trai shi ki jela ni ikut tang ni jela ada na tak ada ong ba dalong ya ke bakila di ban ailat be ki bai jela nang ba kini yo kalat ki trai ha ni jela ni sotu companies ki bawan naba ki bayo eka kam du ki penon kam ki local jong ki sublet eka kam jong ki haki local ke babun ya ki tiap kita buat kini ki company su kim don ki su hire telada ni yo mangi kam don jing area ni punya ki ga jakaru kimte bi ga di angno mo atiar nei bakin yo nei ya ba ni man sublet lang ni di local contract namar ki bakin smufu ya ka jing ni ki local smufu ba ya ka jing kumno ki jing indo mo ha bai dei ba ka sinong ka thau ka jinglong jong ka kendau ka jinglong jong sibun ki ba ismu thu mangi thampai ki jamak iru ba ki yo ka kam ka ba kalong ba ki sublet ini te ha ba ki sublet ini kan eu ba kin ai bet ni ka kam tengi ka department ki dan lagi registered contractor te ka department ka tip kamba uno contractor ubadan ke capabilities kan uno contractor ubadan ke capabilities kan decision bagi ai ke kam lada uyo ujung ni lada di uyo tam armut lain ngim smo kata ndai di ban yo him ujung ni ubalong capable balak ban trai kan ke kam but decision ni bagi government ka bu time frame ide ban pendap ni within that time frame but abaka funding ka biang ki nakaliang jong contractors ki laborers ki biang kam selesai